Dobrodošli u video prigrade. Ja sam Denis iz Telesota i danas govorimo o Nokia Lumia 800. Nokia Lumia 800 ima lijep i elegantan dizajn. Sa prednje strane imamo 3,7 inčni ekran sa tipkama. Desna strana posjeduje tipke za pojačavanje i smanjivanje zvuka, power tipku i tipku za kameru. Stražnja strana posjeduje 8 megapikselnu kameru sa duplim LED blicom. Donja strana ima zvučnik i mikrofon. Sa lijeve strane uopšte nema tipki. Sa gornje strane se nalazi utičnica za slušalce, ispod poklopca je micro USB utičnica i na kraju slot za micro SIM kartu. Nokia Lumia 800 koristi unibody tehnologiju izrade kućišta, odnosno kućišta telefona je napravljeno iz jednog komada. Ekran je 3,7 inčni AMOLED sa touchscreen ekranom. AMOLED je tehnologija sa poboljšanim prikazom slike, pri čemu prikaz crne boje je na visokom nivou. Rezolucija ekrana je 480x800. Procesor je 1,4 GHz Scorpion sa 512 MB rane memorije. To se pokazalo dovoljno da mobitel radi fluidno. Uređaj posjeduje 16 GB za skladištenje. Posjeduje kameru od 8 megapiksela sa CarCase lećama. Video snima u HD rezoluciji sa softverskim zoomom. Lumia 800 je prva Nokia sa Windows Phone 7.5 softverom kojeg imena Mango. Na početnom ekranu se nalazi osnovni meni sa funkcijama telefon, SMS, mail, poruke itd. Meni sa aplikacijama se dobije pokretom prsta prema desno. Jedna od karakteristika verzije Windowsa za Lumiju je Nokia Drive. Nokia Drive posjeduje mape za svaku pojedinačnu državu i mogu se skinuti besplatno. Brzo ćemo proći kroz software.
Hvala na slušanju i pozdrav do sljedećeg puta.